Pansiron sabi, kisa to pansiron be. Tita. Si tita. Ali diri. Tawagas tita ka, pansiron na to. Dako ra ba ni premiums tita kay 50 ni. 50. Nakabaloon. Ansa? Tambok. Hindi na kabalo? Oh, sige dito lingkod. Oy, timer. Be, basin. Ambi, timer. Dari, no coaching ha. Okay, Ano man? Okay. Mangutana ko sa imo, langga. Nakoy pangutana ha, kung tumag nimo, tagaan ta ka og 50 pesos. So, guniting 50 pesos daan. Okay? Akong pangutana. Ready na ka? Ready na? O, guniti daw. Ready na? Ready na. So, paghatag og tulo ka pangalan sa nasod nga nagsugod og letter F. Country ha. Your timer starts now. Wait, no kutsing ha, no kutsing. France, okay. Isa na. France. Finland. Finland, okay. Dade. Duha. Dade. Tulo ra ko gipangayo. France, Finland, okay. Tulo ra akong gipangayo gyud. France, Finland. O napakay 2 minutes and 26 seconds. Ay, palibre din ka karon kung makatubag si tita. Okay, letter F. Tulo ka pangalan sa nasod nga nagsugod og letter F. France, Finland. 8. Ayaw magsaba kay para dili ma-distract si tita. Para tagaan mo buwan. Nagpaluto na ka? Okay, padapin mo. France, Finland. Isa na lang yun. Ina si tita. Isa. Tinai. Tinae ya. Si Mama Tata sunod. Si Mama Tata sunod? O, Ina. Sige. Oh. Finland. France, Finland. Basig Philippines. Basig pwede. Awa diba? Awa sa ba? Oh, ang oras 1 minute and 33 seconds na lang. Oh. France, Finland. French fries. Tulo ka pangalan. So, nasod nga nagsugod og letter F. Unsa man? Oy, 1 minute na lang. 1 minute na lang. Chicken. Pwede ng Philippines? Pwede yung Philippines, dili? I don't know. Ikaw, paano sa dito ka? Kaya masarip na si tita. Isa na lang gyud. France, Finland. Isa na lang gyud. Goodbye 50. Goodbye 50 pesos. Sabat to. Goodbye. Oy, last 46 seconds. Faris? Faris daw ingon sa Banjana. Asa man. Okay, isa na lang gyud. Last 36 seconds. Last 36. 32 na lang gyud. Ay. France, Finland. Oy, social taga Finland. Yay! Matadaat! Pagkatag! Finland. Oh, Fares. Philippines. Dade. O sa ba kay para dili ma-distract si kuan lagi Na tita. pud kay. Oh, pangutan na po na ka na ugma. Ugma. Unsa man? Isip-isip plus 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Time is up. Sorry. Dili sa nako itugaan kaya ako pa nang ipatagna sa uban. Wala na tagnaan ang tulo ka nasod nga nagsugod og letter F, guys. Ang natagnaan lang is Finland og France. Kulag isa, sorry. Kuhaon na tog balik ang 50, guys. No consolation prize, guys, kaya wala tay kwarta. Alright. Bye-bye. Ay.